nguBenedict. Benedict. Eh, Benedict bani? Ngwenya. Wena kungani usithi awusozihlaba injection le? Nokuzwa ngezinto engisoze ngihlabe khona ukuthi abantu nje abantu bakhona ngahlaba zisuka lesiyezi ziphela amandla. So, lami sekungethusi ukuthi ngiyihlabe injection le. So, so awusakazi kuyahlaba? Hhayi, angisayi kuyahlaba, sekungethusa nje abantu bathi baphela amandla, baba leziyezi. So, sekungethusa lami ukuthi ngiyihlabe. Umkhuhlane lo wesayibha nje. Njengoba besifakisa amamaski sizaphiliswa ngama-mask khona lawo ukuhlaba lokho. Hhayi, sokusabisa ukuhlaba kwakhona. Kodwa kuthiwa kubuhlungu phela uthatha esandleni. Batsho njalo sibili ukuthi akubuhlungu, kodwa sekusesabisa phela ngakhona ukuthi into bani lothi uzayihlaba uzothi nesiyezi awuphela amandla, kodwa kuyinto ethi kumele ukuyelaphe, iyawuqeda njani amandla into emele ukuyelaphe? Yikho sekuyesabisa khona khona. Kodwa nkosikazi, yena uzamvumela ahlabe? Hhayi, Yindaba ungavumi ukuthi ahlabe inkosikazi? yikhonokho kuphela amandla wakhona lesiyezi sakhona. Awufuni uphela ngumfazi? Hhayi, Kungcono ukuthi angahlatshwa la. hhayi, kuyahlupha njengoba kuthiwa abantu baphela amandla awusiyezi. Ngiyayithatha ngayo imali yokuthi kudokotela.